Ni ibiki biri kuba kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye? Ndavuga General Neva. Impamvu mbivuga gutya, ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi muri Ethiopia, agiye guhura na Minisitiri w'Ingabo wa Ethiopia, Aisha Mohamed Musa. Abarinzi babiri ba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baburiwe irengero. Ntago banyerejwe, ahubwo biratekerezwa neza ko baba batorotse. Ni ibiki byaba biri kuba ku Burundi bwa perezida Evariste Ndayishimiye? Aba barinzi babuze mu gihe n'ubundi bari bamaze amasaha abiri bageze imbere mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko abangaba bahamagawe igitaraganya kugira ngo batange umutekano wuzuye kuri perezida, nyuma y'uko hari ukutumvikana kwari kubaho mu barinzi basanzwe bamugenda iruhande. Ese mwamubizi neza ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na kuriye yari ari kumwe na Aisha Mohamed Musa, abarinzi be baburiwe irengero? Byagenze bite? Ni ibiki byaba byabaye? Kubera iki uyu mugabo ari guhura n'isangano rikomeye cyane mu ruzinduko yavuze ko afite muri Ethiopia rw'iminsi ebyiri? Amakuru y'ingenzi agira ati: perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Polo muri Ethiopia, yari afite abarinzi bake cyane. Akigera muri Ethiopia yabonye ko ashoboye gukenera abarinzi bisumbuye. Bivuga ko hari abarinzi bari basigaye imbere mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko hari inkoramutima ze ebyiri ariko yahamagaye mu buryo bwihutirwa ko bagomba gukenerwa iruhande rwe. Abo barinzi binjiye muri Ethiopia. Bitekerezwa ko nubwo batari batwawe, ariko hari icyo baketwagaho. Ariko bakimara kwerekeza muri Minisiteri y'Ingabo kugira ngo hajye kubaho ibiganiro ku gukomeza umubano w'igisirikare kw'impande z'ibihugu byombi, u Burundi na Ethiopia, bivugwa ko abarinzi be baburiwe irengero. Kubera iki ibi bintu bigenze gutya? Kubera iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari guhura n'isangane rimeze gutyo? Hari amwe mu makuru y'ingenzi akomeye avuga ko binashoboka ko bahamagawe kugira ngo baze mu bigendanye no gukomeza umutekano we, ariko atari impande ye mu buryo bw'ubutasi. Bivugwa ko muri Ethiopia perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratangiye kwagira ubwoba bwinshi cyane. Nimba mubyibuka neza, impamvu nyamukuru iriho hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni impamvu ikomeye, kandi impamvu iri kuzamo Angola ndetse na Tanzania. Amakuru y'ingenzi ari gusohoka make cyane avuga ko ubwo Joseph Kabila Kabange yaravuye muri Afurika y'Amajyepfo yerekereje muri Ethiopia, hakoherezwa abanyekongo ariko bahawe impapuro z'inzira za Afurika y'Epfo, bagambiriye kugira ngo baje kwica Joseph Kabila Kabange, bamutsinde ku butaka bwa Ethiopia. Inzego z'ubutasi za Ethiopia zikabona icyo gikorwa mbere, hakabaho kwitambika abanyekongo bari bahawe impapuro z'inzira ya Afurika y'Epfo. Bitekerezwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yabitekereje ko hashobora kuba hari abantu bashobora kwitambika mu ruzinduko rwe ari muri Ethiopia. Ni uruzinduko bamwe batangiye kuvuga ko yaba atorotse igihugu bigendanye n'amagambo ari imbere mu gihugu, bikanajyana ko yari ashaka ibigendanye n'ikintu gikomeye cyane cyo kuba yashaka umuhuza Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia n'igihugu cya Kongo n'abandi basa nk'abafitanye ibibazo bikomeye cyane. Kubera iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari guhura n'ibibazo bikomeye cyane? Amwe mu makuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane agira ati: perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye byaketswe ko yagiye muri Ethiopia mu ruzinduko rw'akazi, ariko amakuru y'ingenzi agira ati: akigera muri Ethiopia yabwiwe ko hari ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Ibyo yaragombaga gukora biri mu kintu gikomeye cyane.
kuba adashobora guhindura imyambaro ye kuko bitekerezwa ko abarinzi be harimo abatizerwa cyane ku buryo bashobora gushira ibinyabutabire bimutera guhumeka nabi no kwangirika kw'ibihaha biturutse ku byaba byamazwe gushirwa mu kote bikamwinjiramo. Bivugwa ko yanze guhindura imyambaro. Ayo makuru yo ndacyagerageza kuyashakisha ngo menye n'iki cyaba kiri kuba. Bivugwa ko hari umwe mu bagabo bakomeye, akaba umunyamabanga mukuru w'ishaka riri ku butegetsi bwa SNDD-FDD, waba uri inyuma y'ibi bikorwa byose bye gusa nko gutera ubwoba uyu mugabo utegetse Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ni iki kiri kuba kiri gutuma Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari guhura n'ibizazane bikomeye muri ubu buryo? Umwe mu bantu bakomeye cyane yagize ati, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari ikintu ari gutinya kuvuga ngo ashire mu ruhame, kubera ko harimo haragaragara ko hari umwuka mubi imbere mu shaka rye, kandi ibyo bikiyongeraho ko imbere mu gisirikare hari ukubaho kutumvikana mu buryo bukomeye. Bitekerezwa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashatse guhindura Prime Niyongabo, umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko abanyeshaka bakamubera ibamba. Uku kumubera ibamba uyu mugabo w'u Burundi nibyo biri gutuma hatekerezwa ko haba harimo kuba hari abasirikare b'u Burundi n'abanyapolitike b'u Burundi bashobora kuba bashaka kwica Perezida Gisekedi. Ibyo bashaka kumufasha bisumba ibyo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamufashaga. Ese mu by'ukuri nibyaba bitangiye guteza ikibazo gikomeye cyane. Hari amwe mu makuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane yagiye hanze agira ati, Visi Perezida w'u Burundi witwa Prosper Bazumbanza, ubwo yagiraga inama na bamwe mu bantu be mu nzego z'iperereza ry'u Burundi, bishobora kuba ari inama yari itunguranye mu buryo bwihuse, ariko ikagera kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahari mu gihugu cya Ethiopia. Bishobora kuzamuka noneho ububi bukomeye cyane, noneho no koherezwa kw'abarinzi babiri bari basigaye Igitega bakamusanga muri Ethiopia, nyuma bakaza kuburirwa irengero. Birasa nkaho ari ikintu gikomeye cyane. Gusa uku kw'abarundi guherekeza Perezida imbere mu gihugu cyangwa se bakaba bari mu ruzinduko na Perezida ni ibintu bikunze kubaho cyane. Mu minsi isize murabizi neza amakuru yagiye hanze yavuze ko abasirikare benshi mu gisirikare cy'u Burundi bari gutoroka igisirikare. Byavuzwe ko bose bari kwerekeza Zambia, Uganda, ndetse bivugwa ko na Kenya huzuye abasirikare b'u Burundi. Bivuga ko nibura harenze abasirikare b'u Burundi bagera ku 1310. Bitekerezwa ko bagiye bava mu gihugu imbere mu bihe bitandukanye, kandi harimo n'abofisiyo. Amakuru y'ingenzi avuga ko bamwe banagiye i Dubai. Bivugwa ko abo mu rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, abo twavuga ko bari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, bagize uruhare mu gutuma aba basirikare bava muri iki gihugu kubera ruswa yagiye ikoreshwa. Ariko umwe mu bantu bakomeye cyane yagize ati, ntago gusohoka kwa bamwe mu basirikare b'u Burundi bagiye mu kazi gasanzwe mu bihugu by'amahanga ari impanuka gusa, ahubwo n'ubundi amakuru nuko Perezida Evariste Ndayishimiye azayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byose byari bizwi, ahubwo mu buryo buri strategique bw'abari imbere mu shaka rya SNDD-FDD wohereje abasirikare mu bihugu bitandukanye. Gutekerezwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye azerekezwamo ku buryo ashobora kuzahura n'isangane muri ibyo bihugu, birimo kumuroga banyuze mu myambaro, birimo kumuroga banyuze mu byo kurya, birimo kumuroga banyuze mu byo twavuga ko ari ibihumanya biremereye cyane. None se Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye araza guhindura u Burundi akurikirane abarinzi be
kugira abonemo abo yizera cyane. Birasa nkaho ari paje ikomeye cyane kandi paje itangiye kugaragaza ko byanga bikunda uyu mugabo ari mu mazi abira. Reka dukurikirane andi makuru akurikira turebe ahaganisha. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ajya kugeraho 5/5 akisohozwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko byanze birasa nkaho